Discipline su bile malo teže, danas bilo jako sunce. Imali smo novu disciplinu podizanja auta koja se do sad nije radila na našim takmičenjima ovdje u Srbiji. To mi je bilo danas najzanimljivija disciplina. 5. godinu za redom sam prvak države u strongmanu. Pre 2 nedelje u Boru sam 5. put osvojio prvo mesto na državnom. Koliko se dugo bavite sportom ovim? Pa strongman sam prvi put radio baš ovdje u Zaječaru na istom ovom trgu pre 11 godina. Pa konkurencija je sve jača i jača. Imamo nekih novih takmičara koji su dosta dobri za početnike. Nadam se u budućnosti da će još neko da se priključi, da bude sport što masovniji, pa da imamo i neke predstavnike u budućnosti na svetskoj sceni. Pre svega, ovaj sport mora da se voli, pošto je jako težak sport, velike težine se podižu. Isto tako treba imati dobar kardio, dobru izdržljivost, stisak šake, treba dosta jesti i tako. Poprilično je težak sport i neko samo ko voli to može time da se bavi.